Uyu munsi kwa gatandatu ku isaha y'isa 11 hateganyijwe imikino itandukanye iri buze kuza guhuza ama ekipe yacu dukunda yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ekipe ya Manchester City iraza kuza kuba yakira ekipe ya Chelsea mu mukino uri buze kuza kuba ukomeye. Ngiye navuga ngo ni umukino w'umunsi, ni wo mukino navuga ngo uri buze kuza kuba uremereye mu gihugu cy'Ubwongereza. Nubwo tutakwirengagiza yuko n'ayandi ma ekipe ushobora gusanga ekipe Liverpool iramutse ije ugasanga barayinize, mu by'ukuri Ipswich Town irayinize kandi atari ibintu byari byiteguye. Imikino 5 rero iheruka ama ekipe aheruka gukina yombi uko ari abiri. Ekipe ya Manchester City yabashije gutsindamo imikino 3, ni mu gihe yabashije kunganyamo umukino umwe ndetse itakazamo n'undi mukino umwe. Ni mu gihe ekipe ya Chelsea nayo yitwaraga neza biraho ngaho kuko yatakaje umukino umwe inganya imikino 2 mu by'ukuri bitari ngomba kunganya iyo mikino, hanyuma iza gutsinda indi mikino 2. Hanyuma mu mikino iheruka guhuza aya ma ekipe yombi uko ari abiri, ekipe ya Manchester City yabashije gutsinda ekipe ya Chelsea inshuro 25, mu gihe ekipe ya Chelsea yabashije gutsindamo inshuro 12 zonyine, hanyuma banganyamo imikino igera muri 6. Hanyuma turebeye hamwe rero kuri tableau ya shampiyona y'Ubwongereza uko bihagaze ubu ngubu, ekipe ya Chelsea iri ku mwanya wa 4 n'amanota 40, ni mu gihe ekipe ya Manchester City iri ku mwanya wa 5 n'amanota 38. Ni ukuvuga ngo ekipe ya Chelsea ikosa irya ryose yaza kuza gukora ahangaha irahita imanuka iraruhukira ku mwanya wa 6, kubera yuko Newcastle nayo ifite undi mukino kandi bisa nkaho bikurikiranye. Iramutse itsinze umukino wayo wa Chelsea yakwisanga ku mwanya nk'uwa kangahe, wa 6. Hanyuma rero ku bigendanye n'imvune ziri mu ma ekipe yombi, harimo imvune uwitwa Rodri nyuma yo gutwara ya Ballon d'Or ntabwo azagaruka mu kibuga vuba ahangaha. Tumutegereje ko byibuze ashobora kugaruka mu mwaka utaha muri saison itaha. Hanyuma Diaz nawe afite cyo cy'imvune ake nuko nguko. Uwitwa Bob gapeti kagahanga naho gafite ikibazo cy'imvune. Muri Chelsea uwitwa Fofana nyuma yo kumugura bamuguza ibifaranga byinshi cyane, ariko bigaragara yuko byananiranye muri Chelsea. Uwitwa Lavia nawe ntagava mu mvune, araza agakina umukino umwe, nyuma y'umukino umwe akongera akisubirirayo. Nibyo ngibyo yitwa Benoit Badiashile nawe nuko ngo afite ikibazo cy'imvune. Uwitwa Sironina ni umunyezamu baguze mwaka ushize ngira ngo, nawe afitemo akabazo k'imvune. Hanyuma twihuse tukareba byibuze se na bahe bakinnyi bashobora kuba babanza mu kibuga kuri uyu mukino uteganijwe ku isaha y'isa 11 zo mu Rwanda. Uwitwa Edson Moraes ashobora kuza kubanza mu izamu nk'ibisanzwe. Nunez araho ngaho narahabaye, Akanji arahabaye, Stones arahabaye, Gvardiol arahabaye, uwitwa Kovacic nyuma yuko avuye muri Chelsea akerekeza muri ekipe nawe arahabaye, uwitwa Silva arahabaye, Foden arahabaye, De Bruyne kabuhariwe arahari, Grealish, Haaland barahari bombi. Mu gihe ekipe ya Chelsea nayo teganyije ko uwitwa Sanchez mu izamu azaba hari, uwitwa Reece James arahari yaragarutse captain. Charoba nyuma yuko bamuhamagaye akava mu ntizanyo bitewe n'ibibazo by'imvune birimo biragaragara muri ekipe ya Chelsea, nawe arahari azaba akina umukino we wa 2 nyuma yo kugaruka. Nyuma yaho umukino uheruka kubahuza na ekipe ya Wolves yabashije kwitwaramo neza ndetse abasha kuba man of the match, ni umukino yagerageje kwitwaramo neza. Hanyuma uwitwa Colwill araba yagarutse nawe nyuma yuko yaragize ibibazo by'imvune. Kukurera nawe on fire nawe arahari. Caicedo byavugaga ko ari doubtful ashobora kutazaza bitewe n'uko yagize akabazo k'imvune, ariko birekire ko ashobora kuzaboneka. Uwitwa Cole Palmer alias Baraf arahari, agomba kuba aboneka muri uyu mukino. Uwitwa Enzo Fernandez nawe arahari. Uwitwa Noni Madudu arahabaye nawe agomba kuza kuba akina uwo mukino.
uwitwa Sancho nyuma yuko avuye muri equipe ya Manchester United nawe arahabaye, Jackson nawe arahabaye. Reka dutegereze turebe rero se uyu mukino biraza kuza kugenda bite. Mu by'ukuri ni umukino utari buze kuza kuba woroshye hagati y'abatoza bombi, navuga ngo baziranye cyane kandi bagerageza gukina umukino uri open. Ni umukino utari buze kuza kuba woroshye na gatoya, ni umukino twiteze ko uri buze kuza kuba ufunguye. Hanyuma uwitwa Marmoush nyuma yo kuhagera umutoza yatangaje yuko agomba kuzaba ari mu bakinnyi azitabaza mu gihe azaba arimo arahura na equipe ya Chelsea. Ubwo hatagize igihinduka ashobora kuzajya amasimbuye ntawamenya, cyangwa se ibya Guardiola nta umuntu ujye ushobora no kujya kubona muhanyije mu kibuga. Reka dutegereze turebe se ko bizarangira umunsi w'uyu munsi saha y'isa 11. Guys, reka mbareke rero ubwo ngubwo, niba unejwe n'ibiganiro nk'ibi ngibi ukaba ari ubwa mbere ugeze kuri no YouTube channel, twakongera ko wakora subscribe ndetse byanagushobokera ukaba wanasharinga video zacu kugira ngo tubashe kwaguka tugere n'ahandi hatandukanye, kugira ngo turusheho kwaguka mu buryo butandukanye. Murakoze cyane rero, ubwo ngubwo inkuru nk'izi nakagaruka. Ciao ciao.